Om Swastiastu. Dyah Anggreni nak saja tugas beline nu ngelarangan madan tapu yoga semati saja beli kata kelotah meraga tapu tamu ngagam satya berata Curman yang pagah kukuh anak ibu ketiang ngemargiang gegelaran sang ngelarang tapu yoga semadi dek madamang masih adi nah kicu masih hari kalane anak ibu ketiang
nyatin kematian tu merupa musuh di dewa ni. Sang parta beli jatinnya ane jani apa ngepastika dewa tatas beli sing adele sang Arjuna utawi sang Partha dewek beli kala lantas idewa sauh wan idewa memungi ngerasang lantas nunas urip marepi kapining beli ade masuk Anggreni anak ibu ini tugasin tu ada janji ni dewa ni marep kapining beli ya ning sida menagingi kini dingah beli rawos adine beli ian persida anak ibu kebeli ngisini lamun pengidik tiangi upah sekarapnya enco beli nyatin musuh adine ngetohang perana jiwa mobil pati anak buka beli ditu sauh munyin dewone lakar sida nanggap upah ngemang beli upah sekita kayun beli ni nata kadi mangkin penyuh di tiangnya marepi kapining dewu sang moraga ewu istri ayu ia tekocak nenten becik ian poradene sang ngawakang istri lompang lempas ring semayo janji lempas kacap sas
Nike manut bacakan sadar lempas tekining samayu ngelempasin daging sadar wajar tanpa saksi dian ke janji nih dewone tugasin tuh sing yang ada nih merupa saksi skala aneh ke bawah saksi sunyau utawi saksi ini skala Santi oh miringnya wedang semeton enten sangan Bali sanganan